Pirmi nga nagainagto kay Jesus ro kabuabo nga manugsukot it buhis. Ag iba pang ginakabig nga mga makasasaga agud magpamati sa anang pagturo. Pero ro mga Pariseo agud mga maestro it kasuguan, hay nagminugo-mugo sa ginuobra nga ro ni Jesus. Tanawa to ro tawo nga ra, ginabato na ro mga makasasaga nga ron nga nagainadto ka na, aga iniba pa imaw kanda sa pagkaon. Ngani, nagsabat si Jesus sa mga nagmugo-mugo ka na, paagi sa rayang paanggid nga istorya. Kung may isayang katawo nga may sanggatos nga kakarnero, ag naduwi aro sang bilog, bukon abi it anang aywanan ro 99, idto sa pangaban ag usuyin ratong naduya. Kung hikita anana ro anang atong karnero, hay malipay imaw itduro, ag ana rato nga pasanon pa uli. Pag abot na sa anda, hay anang pangtawgon ro anang mga amigo ag mga kahilapit. Hambago na nasanda, mali ka mo, magkasadya kita. Nalipay gid ako itduro ay hakita ko yun ro akong karnero nga naduga. Ginahambal ko kinyo nga mabahoy gid ro kalipay ito sa gangit, sa bisan sambatuyang nga makasasagay sa kalibutan nga maghinusoy ag magtalikod sa anang mga saga. Pero uwa gid kalipay ito sa gangit sa 99 nga iya sa kalibutan nga nagagaom nga matarong sanda ag uwa ngunit kinahanglan nga magtalikod sa saga. Kung may isang kabayi nga may napulong bilog nga pila ka kwarta, ag maduga ro sang bilog, bukon abit masindi imaw itiwag, ag ana nga silhigan ro bilog nga bagay, ag usuyin it mayad hasta hikita na narato. Kung hikita una narato, hay pangtawgo na naro anang mga amiga ag kahilapit. Hambago na nasanda, mali ka mo, magkasadya kita, nalipay gid ako itduro ay hakita gunakon ro akong naduga nga drakma. Ginahambal ko kinyo nga magakalipay ro mga anghel it Dios kung may isang ka makasasaga nga maghinusoy ag magtalikod sa anang mga saga.